ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi turavuga ku rubanza rw'u Rwanda ndetse n'Ubwongereza ku masezerano y'ubuhungiro. Urukiko mpuzamahanga rwa Permanent Council for Arbitration DHUJ rwemeje yuko Ubwongereza butazishyura u Rwanda miliyoni y'amapawundi ku masezerano y'ubuhungiro yasinywe hagati yo muri 2024, aho u Rwanda rwasabaga amadolari miliyoni 80 z'amadolari, ariko uru rukiko rwemeje yuko aya mafaranga atazatangwa. Amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 kuwa 20 Nyakanga 2026 i Doha muri Qatar hasinywe amasezerano y'amahoro hagati ya DRC ndetse na M23. U Rwanda rwishimiye ayo masezerano ruvuga yuko ari intambwe ikomeye yo gukemura ibibazo byatumye habaho intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kugarura umutekano mu karere. Ibi bikubiyemo amasezerano yasinyiwe i Washington hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwezi gushize. Ni mu gihe kandi urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi i Paris rwamaze gushyirwaho, aho kuri uyu wa kabiri Perezida Paul Kagame ndetse na Emmanuel Macron bafunguye ku mugaragaro urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwubatswe i Paris ku nkombe z'uruzi Seine. Emmanuel Macron yavuze yuko rwashyize Jenoside ku mutima w'umurwa mukuru wacu ndetse n'amateka yabo. Urwibutso rwitwa l'Archive rugizwe n'amabuye abiri rwanditseho amazina y'abazize Jenoside mu mwaka w'1994. Reka tuvuge kandi ku mibanire y'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiriye uruzinduko muri Botswana maze basinya amasezerano agera kuri 6 mu gukomeza ubufatanye mu bukungu ndetse n'imibereho. Ni mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Nduhungirehe Emmanuel yitabiriye ibiganiro Korea Afurika muri Seoul, asaba ubufatanye bushingiye ku bikorwa. Ikibazo gikomeje kuvugwa imibanire y'u Rwanda ndetse n'Ubwongereza yarakomerejwe, nuko London yahagaritse ubufasha bw'amafaranga kubera uruhare rw'u Rwanda ku ntambara ya DRC ndetse na M23. Ayo niyo makuru yaragezweho rero. Niba ari ubwa mbere duhuriye kuri uyu muyoboro, wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu yose ajye kugeraho mu buryo bwiza kandi bwihuse. Mugire ibihe byiza.